Svetski dan zdravlja ove godine obeležavamo pod sloganom Zdrav početak, budućnost koja obećava, sa fokusom na zdravstvenu zaštitu žena u reproduktivnom periodu i zdravlja novorođenčeta. Pored drugih preventivnih pregleda koje Dom zdravlja organizuje, ovaj dan koristimo kao priliku da podsjetimo ljude na značaj zdravih stilova života i ovaj dan obeležavamo kroz aktivnosti pregleda, merenja šuka, merenja krvnog pritiska, telesne mase i saveta o ishrani. Ja sam danas došla da proverim šećer i krvni pritisak. Živimo u vremenu kada vodimo brzi način života i imamo sve manje vremena za zdravlje, tako da ovakve aktivnosti su jako dobre zato što nas podsjećaju da je bitno voditi računa o svom zdravlju.